Kalawang sin malita, di nyo kawaon, minsan nyo makawagantian niyo. Patawron nyo, pag-umus, mag nyo kaganapan na tumuod na, hindi nyo nabulawan. Hindi nyo nabulawan. Buwan na duro. Wawarab Quran siradi. Wa ma'arifat isumudya ala ng ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alikal kitabul rayba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina lara'ufur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahlan nikah wan nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa qala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minal zawji wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqu wa aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu atina mulai tanggung jawab ayaw pakalangtain kita nakalaas-las ng kilamisan na kabata-bata tiyak-tiyak aw na asawa makal kita sa nakakamas ha so pamain akal tasin amon sumur pakita biya aw panganar dan kung marayaw pag-asawa ta sila huntay panganar ta parayaw na magtanggung jawab hal sin magtanggung jawab mag-usaha ka o magtuyo patamong inasawa mo asada sa magkauli magkaunda yasara bihan mo sabat si maliw barang-barang kamas biyak mga inilang yan to amatin ka lagyan si babae amatin ka lagyan iban inhalsin magtanggung jawab bangkaw magnaog karana magtanggung jawab suway ko magpamaid sa babae ihatin hal si magtiyaw suway magpamaid damit kyanin asawa mo hinuad mo suway resa magpamaid haman na iman di man dali maglunsur imba maibang wayrong damon perlo kong kawaw suway rakamuro iman hal si magtanggung jawab binasawari man dali kabutas ko din kakaon nun ha iman inhal si magtanggung jawab ayaw pa ka pagtugtuhan mo hal bahat bay si bagay mo mismo bay tay mangud mo bay hiina mo di kaw man jari magduon-duon magkukundunin asawa mo ha dami ka na asawa kung bihat ko isa yung tumayad yakin hasi magtanggung jawab iban magtanggung jawab inhasawa mo kung isang sukat na kitariha bay tangasawa pagka tatapasintil kuin kita sumur pag kita kaya malagkunin buli ko muna kita sa nagatay ha di kung bihayan to ha tumayan to inhasi mag-asawa bihayan to magpatamong kao sabab aw natanggung jawab mo sari bang kao makaanak na itanggung jawab mo mataon bihatin hasi mag-asawa iban mag-ibada sabab bagyan ko ini usikum ibadallah wa naqsin bin taqwallah malamu insya Allah lang wapay mamho mag-ibadat naraho mo yung asawa mo mag-ibadat supaya bukon mag-enjoy bukon mag-enjoy
Sabab dunya ini lawayan. Ibadat na in kalagyan sin ampong nagabalari, ha? Dahil mag-ibadat sa isab. Jimanji kita patuhan. Pagwa tareng halaw pagkandungan ni data injan dita mag-ibadat. Mag-ibadat. Jari na karwa sa kita jimanji ini na ikatan matarang ibadat da. Kung nasa mag-ibadat. Kapag kuusi kumibadat Allah, wa nafsin bitaqwa mo insya Allah. Adyo alam mo insya Allah, ulang mag-ibadat kami. Nataho mo na siya mag-ibadat. Atong tuma. Iban, yat na sa butaut ba ni kakaina, wala taliku. Di man jari hipagbukitin babae, di man jari pagbinasaw ni babae. Di man jari pagbinasaw. Bukun sa tiyo, sa wabi ko'y tagtaong niyo, bukun sa tiyo, amlaw ni Kwan, biluho ni mata si babae. Di man jari gato. Sabab di mabayain ang unang panagbinasaw ni babae, subay kalasahan ni babae, ha? Sa kitaon ni Sab, inihabok jawapan si babae. Sabab ni babae, laong na sa bagay tabong, laong sinta, pag-asawa ka mo ha mga babae marayaw, ha babae malingkat sa bagay tabong. Panaw ani babae, ha? Nabukon sa ka ito nitaw tamad ito pa babae. Kataan itaw pa babae. Itaw pa babae. Nasa kitaon tayo, sabi jawapan si babae pagtaw. Sa panto, nakataw kaw hangi mo pila, di kahalinan dahil kaganapan, yan na yung babae pilihan. Amon lang na hibagkalahaw. Babae pila. Sa bang pagtaw mo ba sin adlaw inihangi mo pilak, mahina at pagmahapon way, pagdapasin tilpuin way, yan to na ko punong pinsan akong trik, nagpumpog sinan sa mga hamput at limating katway na isap. Na yan to babae way, muna rin man dyan pagpatawan. Di man jari. Subay hinduan, nakan naing kita magtangjaw maghilo hasawa. Maghilo kita. Aniya. Akan na suway mag-ibadat. Daw sa ibadat subay way rupa. Bang kita makaanak usog salit, mang babae saliha. Yan to, ha? Yan din ha si mag-asawa. Bukun sadya mag-asawa, lang ka mag-asawa-asawa. Bukun. Sa mag-asawa, may mga asawa sa tuod-tuod. Asawa sa tuod-tuod. Sabab, yadtura na mo nga, kaya na law sino pa ni ka, wala takrabudjin na inaw ka na pahisutan mo sa asang iba. Law si Tuhan ayaw kamo sungok si magjina, injina na do mangidan. An ni ka usun na tilaw si Rasul, pag ni ka kamo ini kasiyon na ko. Siyon na si Rasul ini ka, na isiusulong na hindi magnika, bukon siya umatko. Narikita ba kung yung umatko siya sa bukon? Ini bukon puting, yun halang kita pinamamaita. Bunal yan. Tumayat to, bihayat to. Imag-asawa, pariharaon tamarayawin asawa ta. Patamungon ta. Bihan ta mong labi-labi at mga mong kaingin na sa babae. Ha? Iban ayaw tapag binasawon, sabab? Ayaw masalas ang iban, hangkad siya may tagpamay na babae. Kadang-kadang yung babae ayaw pa ka. Hindi na kita mamaid. Bisan kita imamaid, bang kita makalugaw yung babae, simod, biyak 50. Matulad to. Biyak 50. Naman kita, itang dyan, ako kasi makasuntok, biro na yung mata. Nayan to ayaw, rin man dyan pag binasawon yung babae, ha? Akan na subay kita magpamaid kaniya. Iban ayaw kita magsalasan kasari ang mga istay babae na mabugha na rin katiw-tiwan. Ayaw pa ka rin mangi. Bisa di marayaw mangida. Nakan na subay naman dyan sa babae, ha? Ayaw salasan ka. Tumtumayat ko, ha? Amot tinhal si mag-asawa. Bukun lang mo lang ka mag-asawa amon. Dial-biar sa batsing kamaasan lang namon. Iyot mat to, iyot mat. Kadulan na isa ba? Kadulan mat ko na isa pa. Nasabot tahot ba di kalaw na? Ayaw kang manginam-kinam simpangin ang kinaman babae. At ayaw dyan kang manginam-kinam simpangin ang kinaman usog. Namo sa timana si kamasaw namon iyot mat to, iyot mat. Na! Aunda, hakamahasan bihayan. Nais kalian hot ba ni kaya? Unay hot ba ni ka?
Mahal na sabot, halal na kapila sa wako. Yan. Kamal. Dahil maungkuin ni ka mahal na sabot, halal na kapila sa wako. Sa kapaitan na, okay na. Dahil maungkuin ni ka mahal na sabot, halal na kakuin asawa ko. Illallah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ilahi adilang gawa ng ipagpirumata balang kuminan ni sa imas na wasula sa repetum alata dilong pawahidatan aw mamalakat aymanukum anna ala taulun. Ay hiwas alam. O sikum ibadallah wa nafsin bit taqwa. Yan. Yarina inwali Iban wakil kakusin usba Iban waris kawinunta na kamu kay sir hata mapagpanahon na kay mo miyahalan mo harga dua wata sa tasim-masingan harga dua wata dua basing gulawan karena Allah santain Nabi Muhammad. Tayo maong pinika mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Alman. Ako na lang. Yarina inwali Iban wakil kakusin usba Iban waris kawinunta na kamu kay sirata mapagpanahon na kay munya halan mo sa tasim-masingan harga dua mata dua masing mulawan karna Allah sartain Nabi Muhammad. tayo maong pinika halal na kapin na sa wako. Sana kena ahon na. Sa lugar pa ng katuloy. Al-Fatiha. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصره وسلم آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نجحت لك نازلة محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا تحويل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى